akaturembeshe na nje, ili wakati ambapo hata unapotoka ulimwenguni huu, wakati ambapo unakufa na kuondoka katika dunia huu, umeacha mwili imezikwa, lakini roho yako tayari imerembeshwa, roho yako tayari imefanywa upya, roho yako itakaa milele na Mungu. Lakini kama hautarembesha ndani, wakati ambapo unakufa, hautakuwa na uwezo wa kukaribia Mungu, kwa sababu ni kama uko different, very different na yule ambaye alikutengeneza. Mungu ni mrembo, lakini wewe vile unakaa, kwa sababu haukurembeshwa na ndani, wewe haufanani na Mungu, na hiyo ndio itakutenganisha wewe na Mungu. Kwa hivyo tuombe Mungu akatusaidie sana, tukaishi kama wana wa mchana, tusiishi kama wana wa usiku. Wana wa usiku hawajui pale ambapo wanakanyaga. In fact, wana wa usiku wanaishi kama vipofu, hawaoni. Sasa tuseme giza ikuwe hapa kote, tukiwe na hata mwangaza mmoja, itakuwa ngumu sana kutembea kutoka hapa mpaka pale. Lazima tuende kufanya hivi. Kwa sababu nini? Kwa sababu hauoni. Lakini ukiwa mwana wa mchana, utatembea kwa kuona kile ambacho kinatendeka. Utatembea kwa kuwa na uwezo wa kutofautisha na kulinganisha na kuchagua njia ambayo inastahili. Yesu Kristo ndiye nuru wa ulimwengu. Anapokuja ndani ya maisha yetu, basi anatufanya tunakuwa wana wa nuru. Tuombe Mungu akatusaidie tukaweze kuwa wana wa nuru, tusiwe wana wa usiku, tusiwe wana wa giza, tukakubali kufuata njia zake hata kama yuko kinyume na mapenzi yetu. Yeye ndiye ambaye anajua zaidi, yeye ndiye ambaye ni mwaminifu. Amekuwa mwaminifu hata kabla ya dunia kuumbwa. Yeye ni mwaminifu, lazima tuwe tayari hata wakati ambapo anatuambia tufanye kitu ambacho hatuelewi, lazima tukamfuate. Na hiyo ni imani. Imani ni silaha. Shetani anaogopa hiyo silaha. Kwa hivyo karibuni tutumie silaha hiyo ya imani na silaha zote. Ukitaka kujua silaha za kiroho, enda usome Waefeso 6, itakuonyesha. Na uombe unapozijua, Mungu akufundishe jinsi ya kuitumia.